leboga ke kope mogolo mme Mamotaung gore kopela ka thuso. Re Rafaele, re lebeletsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa go wena Jehova, wena o entse legodimo le lefatshe le dintho tsotlhe tsa go tsona. Modimo wa rona mosong wa letsatsi la o leboga. Re baballetse Modimo wa re fa tsotlhe tse re itlhoka go le leng ba beke. Wa re tsosa mosong wa letsatsi la kajeko Modimo. Wa re fa maatla o kena ka gare go ntlo ya gago ya go rapela. Modimo re a kopa the Holy Spirit e kena le rona Modimo. E re tsotlhe tse re tla di etsang letsatsi la kajeko le lentswe le le tla badiwa Modimo wa rona ga le kena ka gare dipelo ba tsa rona Modimo re le sebedise. Lebitso la Jesu Kriste la kile a tshwara se bophelo bo sa feleng. Amen. Amen. Ke a leboga phutego ya Modimo, ke a le dumedisa lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Ke le thabo le legolo ke bona nna le wena re tla re kopana hape re tsena ka gare go kobamelo re kope Modimo wa khotso gore e nne ena a re etellang pele ka gare go tshebeletso e. Moya o halalelang o sebetse ka rona gobane motho yo kwa teng ke khala a nyoretswe go tla ka gare go kobamelo ya Modimo. Ntumelle ke re ha re ile go simolla mosebetsi wa letsatsi la kasheno nna le wena re tlile go bina difeleng tsa Sione re bina 6-0 re tlo moya o halalelang moya wa nnete wa tshesego kena dipelo tse batang re bine se fela seo re bule mosebetsi ka thape. Mameleng ka tlhompho molao wa Modimo o re o fumana lekwalong la Exoda wa bosoma mabedi. Ke a leboga Sunday School. Ke ya leboga Sunday School bacha le kopane lona le reng
ke ya leboha phutego ya modimo re ya lentswe le halalelang la modimo ha bontate ba ile re fa pina re tla be re lebella mo bukeng dibuka ke tse pedi buka ya pele ditestamenteng tse ntjha Mateo 17 re tlile go simolla go bala temana 17 Matthew chapter 17 re tlile go bala go simolla mo go verse 17 re be re emisa mo go verse 21 Mateo 17 re tlile go bala verse 17 re be re emisa mo go 21 lekwalo la rona la bobedi Jacobo chapter 5 yona re tseya verse 15 Jacobo wa botlhano temana re bala 15 Jacobo chapter 5 verse 15 ke mo re tlile go bala mantswe a rona teng ha bontate ba re fa temana tse pedi re tle be re ya palong ya mantswe a rona lentswe la pele ga o le bone le buisega ka mokgwa Mateo chapter 17 verse 17 e balega ka mokgwa Jesu a fetola a re a batho ba ba sa dumelang ba ba khopo kana ke tla nna le lona go fihla leng ke tla le itshokela go le go le kae motsiseng kwano go nna for Jesu a khalema medimone wa tswa mo go yena le mosimane a fola e sale ka nako ego jaanong barutwa ba tswa ka go Jesu kwa thoko ba re ke goreng fa rona re reteletswe ke ameletsa ntle a baraya a re ke ka gore le tlhoka tumelo gonne a maruri ke lo raya ke re fa lona le tumelo le fa e le kana ka tlhaka ya peo ya mastete fela lo ka raya thaba e lo re tlogafa o ye fale mme e tlaya go sena sepe se se ka lo palelwang mme mofuta o ga o tswe fela fa e se fela ka thapelo le ka go itima dijo lentswe la rona la bobedi Jacobo chapter 5 yona ke rile re tseya temana e lengwe 15 yona e balega ka mokgwa thapelo ya tumelo e tla thusa molwetsi mme morena o tla motlosa fa a dirile maleu o tla mo itshwarela amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa ke kopele mogolo mme matlhongwane go felehetsa mantswe a rona ka thapelo
yo kileng wa re bapalla ka yona modimo wa ka mo tsamaong ya dile ya selemo modimo wa ka se se fetile se le se le maswe modimo wa ka empa wena wa ema o ntse o le modimo wa ka pele ga rona modimo wa ka ra go rapela le mo nakong ya gona jaanong modimo wa ka ra go mega ge tsena le rona mo tirelong modimo e re itseneng gompieno modimo bula dipelo tsa rona ntate lefoko le tsene mo go lona modimo pe bula dipelo tsa rona modimo wa ka re le le tumelo mo lefokong le re le bolelwang ntate lefoko la modimo le motlhankana ga o batlileng ka lona ntate le a tlhalosa gore tumelo modimo wa ka ke yona fela re tshwantseng re tsamaye mo go yona modimo re a dumela ra ra gore o teng wa phela le rabarabo le kile la tla la re le tlhalositšedile modimo wa ka wa ema morena wa re ke nna morena re a dumela modimo wa ka ba gore reile modimo wa ka ra re morena e na le rona go ntse le gona modimo wa ka re santsane re go kopa bana letlhe le feleletse modimo le feleletse tle le rabarabo le kile la re kgaola dipelo le feleletse go fele ka lona ntate ra go kopa ka tumelo modimo wa ka re dumela gore ka wena ka matla a gago go tla fela a lebitse le legolo la morena wa Jesu Kriste gomme ba botlhe ba kopane sefela kgotsa chorus. Phutego ya modimo kwa ntle ga tshenyo ya nako ba yena ke rile ke ka lethabo le legolo ga ke bona nna le lona re kopane moso wa letsatsi le ke ka maatla le mogau le letsogo la modimo le le leng la re baballa ga lefatshe lo lotlhe le ne le aparetse ke koduwa empa modimo a baya satla mo godimo ga tlhogo ya ka le ya gago mo godimo ga bana ba rona le ba bangwe ba re phelang le bona empa go ntse go le fela jalo re a itse nna le wena gore re ile ra lusa batho ba re neng re rapela le bona batho ba re neng re phela le bona batho ba re neng re ja le bona empa go ntse go le yago re rata re raya modimo re re o santse o le modimo wa rona wena o wa maobane wena o wa kajeno wena o wa tsatsi le lentswe la gago le ya tlhalosa le re ruta le tse dingwe di laola ke wena mo lefatsheng le ko legodimo tsotlhe di laola ke wena modimo re sentse re beile tshepo mo go wena le kajeno nna le wena kajeno mantswe mo re balang re kopana le ditaba tsa barutwa ba morafe o gopole nna le wena re ya re lebile le sefapano re kopana le ditaba tsa barutwa ba morena Jesu lentswe mo lebala le tlhalosa ka monna ya ne a na le morwa ya tshwereng ke madimo lentswe le tlhalosa le ka morago gago barutwa ba Jesu ba setile ke go phušela ntle madimone kgotsa ba paletswe ke go fodisa morwa wa ntateyo lentswe ntate wa ngwana a tseya matsapa bebele mo re balang verse e nne le wena le badileng e tlhalosa go Jesu o kgalema go tlhoka tumelo ga batho lentswe le re ntate wa ngwana ga ya kwa go Jesu a re ba setile ke go nthusa ba palelwe ke go kharameletsa
demonic lawo madimoni empa ngaphandle ke a ho rapela kepha ndiyakhuleka ke a khubama ndiyaguqa mowe akukuwe gore o nthuse sundincede o fodise morwa wa pholise nyana yam o nthuse sundincede o fodise morwa wa uyipholise nyana yam ke ba bakae bangakhi batsadi abazali ba e leng gore abangokuthi ga bana ba bona ba kula abantwana babo ba ba batlela thuso bafunela ke uncedo ba bakae abangakhi bontate Abotata. kgotsa bomme abomama ba e leng gore abangokuthi ga bana ba bona abantwana babo ba le mo tlhakatlhaka bengaphakathi ya kwintlangantlangana malwetse yesifo ka go farologana ga ona hlukana kwazo baya baya ba batla thuso befuna uncedo lentswe re kopana le motho izwi lidibana nomuntu ya tlileng go batla thuso oze kufuna incedo verse 17 mo re balanyereng 17 verse apho sifunda morena jesu a ba fetola a re yesu waphendula athi a batho ba ba sa dumelang abo abantu bangakholwayo ba ba kgopo abahliziyo ke tlilo go nna le lona go fitlha leng kuba nani ke kufika tlilo go le itshokela sebaka se se kae kuqinisela wa ukufika bona erile ga lefatshe la rona ke athi xa umhlaba wethu le tsenela ke bolwetse ba covid ngenelwa isifo sika COVID-19 bakreste ba tsena ka gare mepeto abakristu bangena ngaphakathi bakreste ba ikwalela ka gare matlo abakristu bazivalela ba ngaphakathi bangwe ba bona ba tlogela le thapelo abanye bayeka umkhuleko ba ba thakala le thapelo babaqute nomkhuleko empa lentswe le kepha izwi lithi ka lebaka la o ngenxa yokuba ga le na tumelo alinayo kholo ka lebaka la ngenxa o yokuba dipelo tsa lona intliziyo zenu di kgakala le zikude nothixo erile ga re le ka magae a rona ke yathi xa sisekhaya ba bangwe ba seke ba itse le gore modimo o teng abanye bangayazi ukuba uthixo le ga maemo a ne a le boima jwang isimo besinzima ba seke ba itse gore modimo o teng bangayazi ukuba uthixo le ga re goa gago noma simemeza kakhulu ga o le ka gare go ntlo ya gago ongaphakathi kwindlu o yakho na le ba lelapa la gago onana bekhaya lakho dula mo thapelong hlala o emkhuleko rapele o rapedise ba lelapa la gago kuleke ukhulekise kana modimo wa rona uthixo wethu wa laya walaya wa kgalemela uyakhala wa phedisa uyaphilisa wa timela uyalahla o etsa ka mo a ratang lapho athanda nna le wena mina nawe re ne re tlamehile gore sifanele re ukuba seke ra susa singashenqi mo e leng gore apho kuba o re beile usibeke teng khona re seke ra susa singashenqi mo tshepong ya kulo rona themba lethu re seke ra susa singashenqi mo thapelong Emkhulekweni. re seke ra khupa Singashenqi. le go rapela nokukhuleka empa ba bangwe abanye ba re ga re re ra rapela le thapelo ya fela asithi siyakhuleka umkhuleko se yakho se neng se le teng mo go rona fela into ebekhona e kuthi ne e le letshogo ukuthuka gore go tsamaya mang ka komkabani morago emva ga ba re utlwileng gore ba tsamaile kulabo sive kuba ba lebaka ke le nathi siza go suta ushenqa mo ba o tlogetseng teng kulapho bawukuyeke go khona suta ukushenqa mo thapelong emkhulekweni go suta ukushenqa mo dithutong kwimfundo tse di bolokang esigcinayo motho wa tota umuntu ke weqiniso ra suta sashenqa ra suta sashenqa thina lentswe le izwi lithi morena jesu uNkosi uJesu na sa rerele batho abangatshumayeleli abantu a ba rerela tshokologo abatshumayela kenzini bebele e rekota gore ibhayibhile ichaza ukuba barutwa abafunda gape ge ba re barutwa abathi abafunda ba bua ka batho bathetha ngabantu ba bane ba beya batho matsogo babeka abantu ba isandla beya ka batho bancokola ngabantu ba bane ba rera evangeli ababetshumayela ba ivangeli bua ka batho bancokola ba ngabantu bane ba opela dipina tsa kalaletso ababahlabelela ke imihlabelo edumiso bencokola ba ngabantu bane ba le mo maotong a jesu ababesenyaweni sikayesu empa bebele ka jeno kepha ibhayibhile kwanamhla bona bago bona labo bantu go nna le lona yakuhlala nani go fitlha le ukufikela nini ka lebaka la ngenxa gore yokuba ga le na tumelo alinalo ukholo go nna hlaba le lona nani go fitlha le khetha zinganganani lebaka le gore ke isizathu ntoni ne se batho fela bengekho abantu nje na a sa barelele mo modimo bangatshumayela ukuthi uthixo ke ba ne ba setse ba qeile sa
salvation ya Ba bona. bathole Bana insindiso ba yabo. setse ba tlile pholoso Ba ya bona. bathole insindiso Bana yabo. ba setse ba itse Modimo. Bayazi uThixo. Bana ba khona ho rorisa. Bakwazi Bana ba ukufundisa. khona ho bala diBhayibhele. Bakwazi ukufunda Bana ba khona ho etsa Bakwazi ukwenza tsohle. Bana ba tshwere ditlhomo tsa moya. Baphethe ke into Empa zomoya. ba sitwa Kepha behluleka. ke go kharameletsa Uku- le demoni ntle. Le demoni Nna le wena. Mina nawe. Le ga bolwetse ba corona Noma isifo bo ne bo se-COVID. tsena. Besingena. Re ne re le barapedi. Besingabakhuleki. Re ne re se ba hatele. Besingekho abantu. Re ne re opela ka Richards Square. Besihlabelela Re ne re ngaphakathi opela ka Mekgatlo. Besihlabelela Re ne re ngaphakathi opela ka kwenyanga. WCA. Besihlabelela Re ne re ngaphakathi- bala diBhayibhele tsa rona. Besifunda iBhayibheli lethu. Empa Kepha- ga boima bo tlile Ubunzima bufika. ra nyamamo Sakhathala. ra tlogela Sayeka. potso ke e yatla Nansi imbuzo Yesu. ko nna le lona Ndiyakuhlala nani? go fitlha neng Ufika nini? ko le itshokela Nosiqiniseka. lebaka le le kae Ufika nini? bothata ke bo Nansi ga le ngakimi. natumela Aninayo kholo. ga se nna ke Bhayibhele re yalo Asivi iBhayibheli itsho njalo. re tla ya ntse re etsa phrase ya teng Siyakuhamba ke. ba re morena Jesu o raya rangwana a re Bathi Nkosi Yesu uthi kutata mo umntwana. tliseng kwano Ulethe ngapha. ba re a mo rapella Amkhuleka. hang moshimane Ngalo xesha A ke. tsoga. Phaphama. a fola Wakhona. mo tliseng kwano Ulethe apha. a mo rapella Lekela. ka nakonyana e nyane Ngalo xesha lo. mosimane a fola Fana ke. o ka tare ke a bona Bathi ndiyabona. ga le barutwa ba iteka Abafundi bas ba mmaya matsogo bambeka isandla. ba re tsaya wena Phuma Satane. phuma Satana. Empa o sena seka Kepha kungekho se nto se etsagalang eyenzakalayo. empa tau ya leloko la Juda Bubesi wa motho yanaka ga a bolela xa incokola matemona mootlwa edimoni a lamuntu kharameletsa ntle walikhuphela ngaphandle. lebaka ke lena Isizathu nansi go losa focus ukulahla ifocus. nna le lona Mina nani? ke mang a re reileng a Ubani othe kuthatha mo lefatsheng mo re phelang emhlabeni apho siphila khona re ilo phela ga monate siyakuphila kamnandi. nna le lona Mina nani? ke mang a re reileng a Ubani othe kuthi tse di botlhoko di ka se re tleng ubuhlungu soka ke batla sisifuna le mpolelele gore nixelele ukuba ke mang a le reileng a re ubani yana othe kunathi lentswe la modimo izwi likaThixo mo dibukeng tsa baprofeta ba modimo incwadi kabaprofita kaThixo le tlhalosa le re lichaza lithi dintwa di tla tswa kwa lefa imfazwe ziyakuphuma ngaphaka naphakathi bo morwa motho ba tla apho tsogela nyana kaThixo kayokuvela. malwetse a ka nna teng Isifo siyakuba khona, setšhaba se tla tsogela setšhaba isizwe siyakuvukela, mebuso e tla tsogela imibuso ke yakuvukela, dintwa di tla nna teng imfazwe zakuba le rona bareri ba le nna nathi abatshumayeli re belizwe tla isiwa ditshekolong tse kgolo siyakwisa sogwetshwa ke ana disaene tse galang amakethe lawa amasayina lawa ke bona mafatshe a makae a lwanang abangakhi amhlaba ke ilwana israel and palestine Israel ke nePalestine baruti ba baka ba ba isitsweng ko dikhomishoneng abafundisi abangakhi Abafundisi, amabhishop. amabhishop ba ya kopeng baya phambili ga la utlwa re bebele le tlhaloseditse anyazi ukuba ke uBhayibheli batho ba bakae abantu abangakhi ba e leng gore ka jeno abokuthi o kwanamhlanje lwantsha burua ga ulwanisa ke bebele boleng iBhayibheli ingxoxolo re ba bakae rona ka jeno mo kereke kwanamhlanje bao re tsogelanang ka abo manga sivukela namandla bebele e boleng iBhayibheli Jane, ithethe ke mang a le reileng ubani athe ga tse sotlhe tse di re ayonke tlela into ke zivelele modimo ga a sa le teng uthixo akasekho ke mang a le ubani reileng othe athi ga boima bo nna teng ubunzima buba khona modimo ga e sa le modimo uthixo asolokho thixo ke mang le reileng a re yana ubani othe njalo lentswe mo re balang teng izwi apho sifunda khona le re tlisa mo goreng lisiletha ukuthi ra goga masole akamane abaso ntwa ya lwana nansi imfazwe e batla batho ba tlhometseng funa abantu ke abahlomeleyo nako le nako ixesha nexesha mokreste wa nneng umkreste wenene ka gare go magae ya rona phakathi kwamakhaya re wethu setšhaba se kulang sisizwe ka gare go kereke tsa phakathi rona kwiicawe zethu re setšhaba se kulang isizwe esigulayo mo lesikeng le naga e re agileng mo go kule ndawo siyakhethwa
re setšhaba sa sekulang sisizwe ka esigula mantswe a mang ngamanye amazwi re tlhoka thapelo sifuna umkhuleko re tlhoka go kharameletsa ntle sifuna ukukhupha madimoni amadimoni empa re tlile go a kepha kharameletsa siyakokhupha ka lebaka la gore ga re na tumelo ngenxa yokuba asinalo ukholo morena jesu mo bukeng ya gage unkosi jesu encwadini yakhe john chapter 17 John chapter 17 go simolola mo go verse 6 kuqala kuverse 6 ba re morena jesu o rapella barutwa ba unkosi gagwe ujesu ufunde ukukhulekela abafundi bakhe ne e le ka lebaka bekuyisizathu la gore why a tshwanetse a ba rapella kutheni afanele abakhulekele empa ke rata ga o e balo ya le yona ko kepha tlase ndiyithanda xa uya nayo mo ka phaa tla ro ka kry-a nako o tsena ko gae wa e ngathi bala ungathola ixesha xa ufika ekhaya utlwelela gore a reng ga e ya ko tlase va ithini xa iya phantsi ankere barutwa ba gane ba fokola abafundi bakhe ke ba sena tumelo bengenalo ko kholo tlase a re phantsi uthini ga ke rapelle bona fela andikhulekeli bona qha ke rapella le ba batlang ndikhulekelana ba babazi ba tla dumelang lentswe la modimo bayokholwa izwi gore ne lika bana ba nna le wena babe bathi mna nabo gore morena jesu nkosi ujesu mo thapelong kulo mkhuleko ya ileng a e rapella oke wokukhuleka a rapella barutwa ba gagwe. khulekela abafundisi o bakhe ile a re lokela le rona ubasifaka nathi go bo botlhe kubo bonke ba ba tlatlang abayozayo ba amogela lentswe le bamkela izwi le bona ke a ba rapella nabo ndiyabakhulekela ndetiso se le gatla le mantswe a gore wavela amazwi athi lefatshe umhlaba le tlhoile badumedi luzonde abakholwayo lefatshe umhlaba ga le batle motho ya dumelang alifuni umuntu okholwayo lefatshe umhlaba ga o le Xa mokresente ungumKrestu, o tlo bona batho ba o tshwenya ba uyobona o kgotla abahluke ba testa tumelo ya gago betesta ke o kholo gore lakho. bontsi o re wa ba Uthi uyahlela ke uyabavuma. ba ba to bona Ufuna kubona. mamorutinyana o Mfundisinyana lo. morutinyana o Nomfundisinyana le tshwere lo. dibible Liphetha ke mo- ratwa ka wena mme Bancokola Ke bua ngawe. ka wena motlhanka Bancokola wa ka ngawe ke- gore mo teng Ukuba okhona. lefatshe le tlo nna le go leka umhlaba uyokuza ga wena ore o iteka wena best uthi uyazama gore o nne mo Ukuba tseleng ube endleleni. lefatshe le tsona le o tlala Umhlaba ka uzela- tsa lona ngento ze le o tlala ka monate ya lona luzela Empa, ngomntu wakhona barutwa ba ile ba rapella abafundi bake go bakhuleka mo go nna le wena ukumnawe gore re losa focus basilahle focus mantswe a ke a ratang amazwi ndiwathandayo mo yona temana e re e badileng kulo indima oyifundileyo ke rata mantswe a a yang ko go tlase mo go 20 thanda amazwi aya phansi ke ku-20 verse 19 e re verse 19 ithi jaanong baruta ba tlwa kwa jesu kwa thoko baza kuyesu ba batla go itse bafuna kwazi rona ba nna re zamile ba thina sizamile why wena o kgonne wena ukwazile kanje mo 20 e re ku-20 ithi because of le tlhoka tumelo alinalo ukhono e ba re ammaruri okwenene ke le raya ke re ndithi kuni le ga le ka nna le tumelo noma ningaba wa itse peo yayazi imbewu e seed imbewu e le gore ga o e latlhela xa uyilahlela e tla medisa ntho tse kgolo iyakuvuna ga o ka nna le tumelonyana e tlhasenyana ungaba ke nokholo oluncane banna re le bakreste ba ba kana-kana singabakrestu abangaka ga gona o nang le tlhase akekho onalo kana ba re le o ka nna le tumelo e nyane bathi encanci nje o ka etsa dintho tse tshosang uyayenza into ezithusayo o ka raya thaba wa re ungathi kwintaba suta o tloge suka pha e ka go utlwa uyokuva ga ke ya lentsweng la bobedi xa ndiya kwizwi lesibini ntumele fela re tse ditemana tse pedi ndivumele sithathe 132 1 o itse se fela se re sopela oloisi Sister- empa re tlhoka thapelo bathong ao modimo Oh, ao modimo Ao Thixo. ke tsile go go rapela Oh, Modimo, okhethenga,
Jakobo mo re balang teng Yakobo apho sifunda khona thapelo ya tumelo umkhuleko e tla thusa molwetse uyakunceda umuntu ogulayo lefatshe le le kulang umhlaba ogulayo malapa a rona a tekateka amakhaya wethu ka akahlala lebaka la gore re setšhaba se kulang ngenxa yokuba sisizwe dikereke di a tekateka awe azisaqinile gobane re setšhaba se kulang sisizwe esigulayo lefatshe la rona umhlaba wethu mo babusi ba rona ba leng teng abakhokheli bethu bekhona ba ka mo gare ga di-commission phakathi re kwamakhomitsi setšhaba se kulang sisizwe esigulayo empa lentswe mo re kopanang le lona izwi apho sidibana nalo le bua mantswe a lithetha nanzi amazwi thapelo ya tumelo umkhuleko e wokholo tla thusa molwetse uyonceda ke ga nna le wena xa mna nawe re ka ipatla pele singazifuna qala ra ikitse gore re a kusa sazazi kuba ra activata ditumelo tsa rona siya-activata le ga di ka e ba letlhasenyana noba fela singaba nento njengancane modimo ore uthixo uthi e ka fodisa molwetse siyakusindisa umuntu ogulayo nna le wena yena nawe re ka tswa re lebeletse covid siyakuphuma covid ga se problem covid asiyo e engxaki tlilo feta iyokugqitha nna le wena re tlilo sala mina nawe siyosala le bana ba rona ba tlilo sala nabantwana bethu bayosala bothata ke engxaki nantsi re setšhaba se pula sisizwe sigulayo re kula ka malwetse ka o farologana gula isifo ka gare go magae a rona ngaphakathi ga kumakhaya re bue bolwetse asincokolisi go bo go isa tleliniki o eso kry-a sikwisa treatment ke uthole itreatment re na le malwetse a re tsamayang le ko o isifo simkanaso a re sitisang usidlulisayo ba bangwe ba rona abanye bethu malwetse a re kulang isifo a sisigulayo sa tlhoke tleliniki singafuni ke ke kliniki gore wena ka tlhago ya gago ukuba wena o qobo leshano uya ke bolwetse isifo wena ka tlhago ya gago wena qobo wa lwantsha uyalwanisa ke bolwetse isifo wena ka tlhago ya wena gago qobo ga lwakho o rate batho awuthanda ke bolwetse Sifo. ga bo tlhoke tleliniki Asifuni ke o tlhoka gore wena funa ukuthi wena o itebele usikhangele diphoso tsa gago maphutha wakho ga re ya sefapanong asiyenqemlezweni re setšhaba se kulang siyisizwe esigulayo a re itukise sisilungise re itukisetse calvary sisilungisele a re itukise sisilungise re itukisetse sisilungisele dipelo tsa rona inhliziyo zethu gore modimo ubathixo ga a tsholola moya wo xa moya wo re aparele moya usinxibe ke tlile go fana ka sebaka ndiyakunikelana ithuba sa gore sokuthi dikereke di ne di kwetse iqawe besivaliwe mewa ya rona e ne e tepeletse imoya yethu bekhathele maatla le thuso ya rona amandla nonqedo lwethu e tswa kae zivela phi na modimo o re ka molomo wa moshe uthixo uthi ngomlomo kamoshe raya baprista ore itsho kubaprista uthi ka lebaka la gore o tana thaba ya sinai ngenxa yokuba unyuka intaba yesinayo o tla o lebeletse thuso mo go nna uza ukhangela uncedo kum ga le rapelela setšhaba xa nikhulekile isizwe le phagamise matsogo niphakamise isandla le re lelatsetsa matlho a rona dithabeng sikhangelisa amehlo wethu mo thuso ya rona e tswang teng uncedo lwethu luvela thuso ya rona e tswa kae velo lwethu e luvela tswa go wena jehova vela kuye ya yentseng tso tsona umdali wa yonke ke fana ka sebaka ndinikelana ngethuba ka gare go letsha la betsaida phakathi kweli lo tseneng ka gare go lona ngene ngaphakathi kulo botlhoko bo teng ka gare go lapa la gago isifo sikhona ngaphakathi botlhoko bo teng ko mosebetsing ko o leng teng botlhoko bo teng kae kapa kae ko o tsamayang di-challenges di itse ke wena ama-challenges ke go fa sebaka ndikunike ithuba re ile ra falola sike go ntse go le thata kunzima re ile ra kry-a dijo sathola ukutya ntse mesebetsi se teng Mesebetsi. nna le wena ka teko ra phela nawe wa kwanamhlanje re ka palela ko gore re rae modimo re re ra leboga sihlwela ke tlile go kwathiko fana ka sebaka ndinikelana ngothuba sa gore ga re etsa pina e kgolo xa swenza indima ke mema mang le mang ndimema banini re ya thapelong e kgolo siyamkhulekweni re tlile go rapela ba botlhe siyokhuleka o mongwe le o mongwe omunye nomunye a ipeya asibeke le ba lelapa la nabe gagwe ekhaya lakhe a ipeya azibeka for mosebetsi kgotsa sekolo
umsebenzi a mhlawumbe ipeya asibeka for tshireletso mo bolwetse bo sempe bo le teng kunosifo a ipeya asibeka empa fela ntho e tlhokegang Empa ntho e ke tlhokegang. tumelo ukholo re rapedise khulekele dikereke icawe tse boifa modimo Yes. ga ke re o rapedise kereke ya rona Andithi O ukhulekise. utlwa ka re rapedise Sikhulekele. dikereke Awe. gore sathane Ukuthi Sathane ga na tokelo akanamandla. ya gore a ka tswalela dikereke A vale ke- ga nna melomo e momilwe Sa- re re modimo re re Sithi le ga re le ka gare o magae ya Noma rona singaphakathi le ga re tlile ka kwano Noma sisi- re tla nna ntse re re o modimo siyakuthi uthini ga o etsa pine kgolo re tswalela mantswe ka gore ke go fa sebaka sa gore re o rapela ba botlhe siyokhuleka bonke a re rapele re ipe mo pele ga modimo modimo ntate modimo mora modimo mo yo matla otlhe papa ka lebitso le letle lebitso la morena jesu wa nazarete papa ya matla otlhe re kopela tshwarelo ya dibi tsa rona papa ya matla otlhe matsatsi le matsatsi re ya go sitela re etsa diphoso modimo re le ka gare go kereke ya gago re etsa diphoso re le ka gare go malapa a rona ke ka moo re renye re kopa tshwarelo modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazarete ke ya rapela modimo ke rapella dikereke modimo tsa gago tsotlhe tse bitsang lebitso la gago jaaka di go tseya jaaka mopholosi wa maphelo a bona lentswe la gago le ya re laela le re le ga re ka ba le tlhakanyana fela wena o ka re etsetsa ka jano re ya dumela re ya inyatsa boleu ba rona re okeletse tumelo le mo re sitang o re fele maatla a go rera lentswe la gago le ka matsatsi le matsatsi ra be re le mo go wena re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le rona go fitlhelela go tla ga morena jesu ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosa khutlhenye amen amen Jehova motsamaisi Jehova o motsamaisi